rero akaba yitwa Laminiba abafana bagize itsinda ry'intare bizihiza bamaze babayeho. The best super striker in Africa. Pour ceux qui parlent le français, bienvenue ici à Kigali de la Daouda Youssif. Vous êtes les bienvenus à la 10e anniversaire de Fan Club Intare d'Amperaché qui célèbre les 10e année qu'il existe ici pour supporter l'équipe, la gigantesque équipe du Rwanda Amperaché. Richmond Lamptey akawa nawe ahatetekaye neza cyane kabisa yitwa Richmond Lamptey. Richmond, how are you my guy? Ngabo rero n'ubundi abakinyi b'ikipe ya APR Football Club n'ubundi bamaze kuba bahagera. The goalkeeper coach Alexis Mugabo. As well as Raouf Memento. Dr. Major Jacques Twagirayezu umuganga w'ikipe amashini makeya kandi bahageze. Mama Lucy
nous souhaite le bienvenue ce soir. Fait comme chez vous, l'international mortalien, le chouchou des sportifs. Pass there. Gace kugira ngo baze gace mugenda mu bakumbura ntabwo makumbura nkaya kipe ikumbura ibikombe mwe birarangira mubabonye Boda Boda Hakim Kiwanuka. The Ugandan international Hakim Kiwanuka. Hakim Kiwanuka. Alexis Nduwayo. Go MCSO. Mediatori Mukari. Masih cari guru kaitare. Aha. Nawandi bernua juga nawaza. And now, the Rwandan Ouattara. Guess who? Rwandan Ouattara. Guess who? Shimimana Yunus. Nisi Ramadan. Jingiro Jean-Gilbert Kakeke. Kizimana Washimeshane kumutereva wacu ndetse na Steven nabo bamashi amashimeshane kuba bahageze bemwe baganiriza mu ndimi Ramadan mpuzamahanga birakomeye. Abakinnyi babimbwiye mu gifaransa ngo warimo abakobwa beza. Urumva ukuntu bakwiye amashyi menshi. Applaudissez pour les joueurs parce qu'ils viennent de Chirongi.
Après la session d'entraînement d'aujourd'hui, c'était pas facile. Was not easy. Et applaudissez pour l'entraîneur. Entraîneur. Thank you, sir. It's a good one. Turi gutangira gahunda yacu dutegereje umushyitsi mukuru afande CDS. ngaho bitegure uko abashyitsi bakuru bategereje kuri mugoroba bamaze kuhagera ni umwanya we kugira ngo ducuguze ku buryo umwete bakira CDS General Mubaraka Muganga abari imbere amashyi hano yahagera Chairman wa APRFC Nigeria General Deo Kusanganwa natwe duca muri video bro ariko barafata ifoto y'urwibutso rudasanzwe imyaka 10 kinini yo ibaye imyaka 10 byiza bari ibibagirwa Tubakira ubuzu n'uruke. Rero n'ubwo akayireba rukate. Rero zibacumitiwe twajya mu byicaro byacu ubwo abayobozi bakuru bamaze nabo cyane arakoze rujugiro rwose ku ndirimbo nziza cyane ya morale tunyurijeho mwongeye kwirirwa bateraniye hano muri iyi sare nyakubahwa CDS nyakubahwa chairman banyakubahwa abakinnyi abafana Murekate kumbona utemba itoto ibanganire ngo nanjye mbwira biwanye nibisanzwe nuko umuntu aba yamenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare ubuse mama ko nge ntabona amafaranga yo kugura izo nyama za buri munsi yewe
yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose. Ubibanga namenye ni umuceri nimero ya mbere muri Tanzania wa Bemama na Baba Rice. Naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko bikaba karusho. Kandi buriya agafarini kazania nako ni ingenzi wanjye. uwo muceri utumye utemba itoto gutyo Cyane rwose. ariko naho urashoboye ubusujya muri Tanzania kugura umuceri. Ashwida Aloe Supply Company barahari ku gacu twese. Ubwo nabasanga he? Bakorera mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Ragarete cyangwa se ku mashami yaba ari ku isoko rishya rya Nyarugenge mu muryango wa B5 akarongo 14. Wabahamagara kuri nimero 07823876 cyangwa se kuri 0782358478 ndetse nikabuga kwa Maisha wabahamagara kuri 0782555999.